wajib monorim motor bayar siap. Unim motor kita ini different road projects within joint consortium. Sembut Menteri Rangbak Kejelau ubak senyap halang dhar haringkat UMLA ke Jawai ubak wailat miki shelah kakat lai tarik nok pra akila buk mang nong rim. Ban beteng ke jingte ya ke yau musiang ke balasak teng mentala bun teliki senam. Bat ruk ban shnai kilinti surok hapo Jawai constituency. Ha ke jingkren u Deputy Chief Minister ula pentip baka sorkar MDA kalarai bin beteng ke jing pentre ya ke yau musiang kompleks ha ke jinglut ke ban kot baro arpusan poin driu kulur bat lakmi lenti bo on lak ban pendep no hapo ke arpusau benai. Ula ongru balade ban pendep ya kini ke jingte hapo u arhajar arhuai. Henry namar ki mukot duma kumta ke kam kalasak nge no. Hadin kini ke jingelang umas niau bhalang dhar ula pelipat ba ya ke annex building jong ke Jawai Circuit House ha lum soyung New Hill ke balate ha ke jinglut ke ba ar poin khat sau klur. Haba pun pau halor ke jing e ke bayade ber ke jing pun khoi ya ki jabo jaban ke balawan rak jing e igi pai ba hasor Jawai. Uba dhar ula ong bawat hadin baka sorkar bat ka Jawai Municipal Board kila persyang bun sien Henry om syam lala ban pen urlong ya gani ke projek namar ke jing persyak naki kat tok ne ki ba perkhat iki kam mentoi shimen bat benrap ru ba ka politik ke deina ke bentasan snem om baro ki shihajar praspa arhusan singi. Kumta tongin sange no bat pendet jimut ha ke ba phai khmat syaka khoi ke suba bat ke jing penjer ngampat ya ka me maryang. Hawa penpau ya kathong jong ke jela ban kenjo syaka yok ka kot ka ban kenjo syaka $10 billion. Menteri ulayai banjur halor ke jingdon kam ban kentiu ya ka kam jungok kai ha ka thanyri lum jantia. Ula ong ru badai tang ka Meghalaya na pedeng ke jela ka than syate la mi ingi ka balayo ya ke jing itu na ka sorkar pedeng halor ke jing penteri kampura ya ka song jing rapisa bayo na ka external aided project EAP. Kat bau MLA ke Jawai ubadairu ucaman ke muda ubak wailat miki shila ula ong. Ba ke jing sak teng ha ke jing te ya ke yang musiang kalawan rak ke jing benyau bad pen ijli om tang hasor Jawai. Henry ya ke rilum jain tia barok ke wei. Bat de hadian ki babun teli ki jing alang bad menteri rangbak ke jela. Sembut menteri rangbak bat ke PWD. Bat ke jing beteng bantai biang ya ke di ke yau kan sedang biang. Nalor kata upentip baka sorkar kan sastang ban shnaya ka nursing college ha West Giant Hills ha kini ki khendiat benai ban wan bat kan kala long ru kalar ban aikam ai jam syaki samla jong kathan. Ula pentip ru baka Meghalaya Games 2025 kan long ha benai kala lingkot arhajar arhusan bat ka jingwan jong kani kelempung ya lek kai kan kentiu shibun ya kathan jantia namar kindon shibun ki kampen roy kum ki jingte ki madan ya lek kai tennis ki pungjingi ki jaka ya lek kai boxing ki madan football bat ki jaka ya lek kai wrestling nalor ka jing shnapen bhai ki surok ki college school jing pen poi ubling ba ka jing baiting ka bakot palat life hook lur tingka. MLA khot ru ya kinong shnong ka sor Jawai bakin ai ka jing trelang na ka bentaban yo ya kalat ka bane ha ka baide ber ka khoit ka suba ka bane khamtam hapo sor Jawai. Kiwai part ki bala ajing kran hak ni gasngi ki kanthop yo chief executive member CEM JHADC Umathom Borshiwan Secretary Katanat PWD Roads and Building ba BW Pira Chief Engineer PWD Building James Lakyang Executive Engineer PWD Buildings Jawai Division M Nongplo Executive Engineer PWD Roads South Jawai Division RD Pakenteng bat Superintendent Engineer PWD Roads Jawai Circle uba M Kharnayor nalor kiwaipan. Aku legal problem ko kontraktor warin court case na day daw sa police na man kamusul ko jak na bumlinga. Hamray lambag ng stone ki official gawin ng PWD Roads and Buildings. Kajing stuck liyo jinayo ki somehow ye gaw close incomplete ye prepare DPR to me katamar khanaw malik ni rock ni tilipani. The sanction ya lang around 2 point yaw pula total sanction. The kuligalang redevelopment sa nila na to man project ko ito yung report.
Tidak daw ikut dari dulu tahu ini jam na imo full confidence ka completion period po ito ang som na itang dati ka na ba umabot ka hingga wini ko na to tofa ka state yung jam kuwa wikino wahi hapon po sa state ay wini that one of the best conductor in this district yung isang surong kanay doro ka record ko yung iwan ko na magkaya yung kundin ko ito arba tayo daw yung secretary kita orang kira lang terbawa na kira yun kita umang kawang muli ro kanin project kami to on construction and improvement different roads kam na kanabot yung mali ni wala uli sinang lang kawasan pangputong ka nangkat am sa solid project mo mula lang ni PMDS5 RX Unity mai kumusnam dalam ini proyek tuan saya ini benda apa itu kelangwa yang nong dipaibat kumaya yang ini. Bangma bini nong ayah ayah daman ida bini tutut kamu nong penting itu nong yo gaya borobian. Hanya Unity dan kau bini asam bini ya ekstri. Yang view wanra ya kalau yang par view wanra ya ekonomi yang ini. Yang mana ketika yang bangga in different shapes. Mana ketika yang musik dan it will be a game changer. Kam tamu layan akan kami ini. How you uchna you complete nga boy. Kamu murka mandu mencuba miru man exactly kalau Islam before. Katu ani challenges ko face kam kedipan ni badan ko uchna you dan ko uchna you di bola kan bikin change bahawa ane dan yuti ichania he ko shal gobi ne buta jimbai won yuti kita kuat ya ko dek ko asna kejin sekian kamu memilih ini kat kini projek dara ini tahu kamu tuku yang yo yo kot yang imang salang kamtan sinjuk kerang bak senang yang lang ini berkamju lagi perloks di different NGOs जो यो ही ना जो एक दिन करो हवाई में वन और प्रोग्राम को इस कसील ना जो ये नुजो करो ईमान की के जो जाइया सिद्धि करो बात जो ये कर लो करो बात नुजो मान की मौजूद तो देवा kerpang dok ne muda kolam dengan kolam pau mendewi commission yang itu kuai pendep saya tahu ujian pun saya ada buat apa men problem itu fun ke problem kuai itu dia alang hui kami lebih kemat lebih. Ujian di bursa ini proyek lek fail kita wujud start lek politik perapi. Lek politik hiu to lek politik spi saat kai bengi kepada partai orang ini. Cikrut pertama macam cikrut kidong kang. Ketutup man kejuntok rumah negara. Ngapau orang bidaya Muslim berkawi. Tak kau man Muslim dan dia bertahan macam. Jadi ubur dengan butunik, iule ikan tu ulah yang sampai. Nebah ada ciri itu kat tu kami kesal interest kita ibak yang itu lupa lagi. Jauh lupa lagi. Anggun ilek dari forma abis ini lupa mulai ini. Ikan mana yang makan tak kau dari ngam tu nong baik dia untuk membukai ngai kamera ni mahu pendek yang saat ini tu yang black dalam suara sih. Lepas pian mereka lang yang black ngamal lah. Kepolitik juga menguji sin demi hati sangsem, kapraspa arus sangsi. Untuk politik gimana sih dipakalapi? Neba, andi kentut, andi kerut. Nak bertanya self interest kongki, wanjung kun mau ngelihat listing lah homi. Hanya kerpar ini sama ada betul mustad. Ya kerelang kampang orang lebih yoki waktu municipal office. Yo uji wan rak segini ya, parmen lang filio mang di listing ngo koi ko pala. Dan moro ani mang ko yo supa ye cek dan moro sini apa? Kewi cek kenang kewi ke burung. Yung mani ke Greenfield District nangi, ni hak segaru de propose de se tahu makang, lagi tadi, dan mang kadang percang segaya
Morten dengan lam tu hai mulai. Desman tu berok tipa iba. Kita Muslim dan yoi. Kuai hepor yang akan tampak solve ini pending issue for the last 2 years. Tahu kami tahu kena support di tipa iba. Bonsin way you ni dah mitok sebenarnya kenal. Kalau sedang di TV. Nah, kamu di por awri tahu je ini. Demukit. An ibu yin harus sok tekan kudat petrok. Mana jangan dah beli buat dia kat sekolah itu oleh ukang di mana. Tapi rutin di por orang hak bayar di orang sok. Ketutup ke negative mindset, ke negative thinking. Beri doa yang berperan hai bisnes kamu di Muslim macam tu. Kalau doa yang hai si ubran apa cuaca. Udah bisa keminister ke dalam kelompok. Dah right di rock office kita. Yo one right nak change di office di si pun mana yang one of the best small in district ni. Yo like to like silang yo like to flat sangat ini lah. Tapi kita orang ni black demi jadi kuat yang amal ada penting baik-baik dalam ini baik orang. Hai porjok urko mawailat. Kespor ba ikram lai. Chicken tail of minister. Kini saya nak jual dengan kewin disebut itu, handai lalu ke parking. Yusram boleh kita biar sanksi ini bindu keluar di luar. Permit ada mana tay. Kini surat koran mention MLA ni kini jual bypass. Worok baik desa nolu. Hamau ni betul demi kan poin lang ini. Kini ke bypass untuk cheese po lam Muslim ni dari Muslim beli kapal bypass. Ketahui bahawa tourism komplek kemukulai tay, kita sanksi liau sanklur. Yurti kita lebih hapor hapor. Dah iPhone cak, kata kau apa minimum mesti sepak sampah aku. Dan kau fasiliti orang tay. Yo ku roy par yo ku tourism lebih kam kaki. Kini kita benai model nang launch gini tourism spot bawa aja. Lo kamu ku yang yo rekod lembah tourism sektor. Bon ku sangat tu bakal. Jo you people social media jo en program start. Ila ini disorkan puluh puluh turis hikam cak kam tengam pupena. Kadang kelam ni kemudian puluh kimia, kau kan tahu lah. Man baik gino kelam gino lain pakai. The government how like we want the government, what to yok buat mesti. Empat macam. Baik lembaga ciri blossom berada di gimana dek yok kehidupan. Warak bertahan hidup dalam kali apa ini kita selong membuat iwadok tubuh di iwan rakyat jawabannya. Kuda iwan rakyat tu akon. Kuda wando beradam. Kita tak explore mereka bertuit ke nam di mana itu maka kita setiap kumaya ini. Tentu explore mereka bertuit. How one festival, how one investor dia orang tak yupi. Nanti kaya malu malah apa umrah untuk festival asli. Beyond itu ke kampung dan ke festival, minimum dah apa arsi, undungan tak ibak yang bertanya nongin dunia pun kan, kudai kuai, kudai ti, kudai jaga, senatan. Ketika enggak investment yang kita puku, kami ke potensial you one rakyat teknologi ekonomi tuk lembaga tourism ini. Tanggal ini kami nong som satu ikut dari itu orang. Jauh poin jual. Pai kenuksa mungkin tam cakap area sora. Hei tayo kenal melakukan tourism kenal yang jalan tourism. Nggak dengan fully depend tourism sektor. Jadi gua menurut orang kita yang distrik tu ngau Malay lebih dekat dengan Vitron Malay. Gua yang mana itu win dengan tourism destination. Wah state kau ni. Ngai por transport minister. Aja kapra. Kuru tahu ni cara kita tolge kena apa merah yang apa. Orang emang ke data yang tak boleh dikari turis kuliah sisi cesilong. Lalu orang kami baru. Orang Islam bakal nyah sampai sepak tu dikari turis kuliah jom ke cepok mekanika. Dan nyah tu dikari itu doso mangi arpau prajaru. Dan arpau prajaru perlu kita sejarah kita kalau anda. Kaya tak leklu itu lekau si untuk lekau kursi mana?
Itu dapat alto cadar berapa boleh papur pesa walok stadium ni. Walok itu untuk rakyat lebih. Kata itu orang developments, kata orang economy. Mana cuma suruh kita orang disangka, ini orang yang sudah disangka kata itu promote ekonomi yang ini. Jadi apa yang road sector bukan untuk announcement. Ngadir kaya, ikaw like MD governments under the leadership of correct case ang Macau Chin Sarumi under the NPP-led government. Ngadir kaya ni kitiyaw, na yung kaprakat hindi hajar tulur po niya sa nandun na root sector. Nagapos sa water sector ng kumbang umin, hay po chilti ang kapra. Kini ko ang i-taps connection ni house connection ni umli ko po rin. Hay di po rin lang magkaprak ni datli yung umli like so. Hapon niya sa kakamang ate. Da jingin sa san dulak lagi yung dia umhaw yung. Ay ni katukat ni isang kumpuyo olay. Nambahan ng scheme mo kaya mga idea scheme ng MSCB. Menurut mengajar hak asas tinggi dari orang kena baik dok kisah gudang-gudang dah. Kehel sektor boleh dok tiap udah ni letak obor untuk sutom. Hanai hak MDA government, one project, one kecil pulut unduna dari hajar pun kisah undula mencuakan. Hanai bonsen uyubi baik yang ini Kim Jong Yubi membahagi baik daripada sidang ini. Entah dari human psychology yang dia. Wakuai pilu yarak di portal wi sorkar wi MLA berlei beruang rai beruang depan. Kemudian agim subawan minister begawi tak pun jadi orang kau pertama walam repeat down ni. You pun berkat yo dekat kita di stadium ajar international stadium standard di sekian gurang kalau nak di population. Kau banyak aku dia di kondisi selong MI puluh. IMI nyaw di kondisi MI kat kita di stadium. Kenitong ikaw bahaya bersorka. Ke sport sektor macam government yang mencari program wilayah yang di. Ke sport sektor mana ni parlimen government bersahih lah. Waktu tourism itu. Hal ni yang boleh dikandung banyak khususnya sport sektor. Lalu ada kaprado ni kesini. Wadunado urus pak nyaw pak tourism kebanyak. Kewisau seru pun ada. Kasih kini beliau peralatan population hawa kanen. Penghampa cisnya beli jangan tok rumah kelab. Kewin di state membondo ke artificial tough tok makalia halaman mungkin tambah. Kakak memang ni ke DPR is under progress. Ucunai ke football stadium kita knowledge kita mau kalu wakoi kamasan spak untuk ka usupa majaru kapasiti ke stadium ko hedo akong triyangi ke football untuk cricket. Dan hujung ini sanksi ni ayam bakalana. Ke state ko kian. Memang sorkar niya sudah ya ke sport sektor percang orang beragapar. Ya ke health sektor percang berkugijay. Ya ke road sektor berlis unlimited boya kelamde. Bedang ni ke health sektor la untuk yang sorkar ko sanction dari kespat turun tentang improve ke CNC mana kita tahu. Pai pangusip ti warga kapra budget ko kendi gatul. Kakau mah ni kelas budget dari gua dunan ni kau gatul. Tipika ko budget hawa hai ni minta ke sorkar ko kerja. Mengetong awal pilih kontrak TV. Lalu buat krek kita ketong awal hukuba. Tapi sorkar ni ko persen budget ko hai dalam kampret kamu ni sen mudalah. Ketemu ko budget dong kita. Yung tinutus na man persen ni budget dan ye ko po sekali hapsan ni supapo. Yung sausuron do ko na in the last 5 years. And kita ka fund ko ni EAP na external aid project. Ko na ermak sorkar India yang nagbunta kinyaw probably state of the notice. Ko mga pawi apa arza tur po pocket. Isa limit money. Yuji ate to yo uchu ni saro start with central government. Warak kata guru beli tahu yang notice ingin kalian kena tahu rapor ya lu ya orang, tu ya. Yo awak
Chua kurki mo ke policeman o ila ba mi ngal ni subha uli state di betalia tong ibu kre bikin kre umbe tahu saya misal policeman ni o kamu policeman ni sa to ai price ni ka no ikre ba state yo ni o gito skate de lamba ka well implementation ni AP kata daya function ni leja tu hawa nang ni ta wal bang funda bukan isok sektor jangan ro ni won tunam horai silong ni mai ko nya lai ko mo lai du kusin horo tik dang ko shlo mo ko ni tu mo blok please get hade you remember today one the only ways you have to put a new township in new shlo they beside the woman uchna to me the new secretariat news the heta assembly of city assembly to me kakao man ka nito full progress ka dasdangi kulbo ko budget na ka man ka machpa da ko po sanso pendem di new township ni kita dah ekspor ke kelam bukti ni. Halu menai wawan ni menai waru kut tendara juga sekedar kutumi mang new township twin city wangi. Nei ha what do you men tahu kenal sur posor. The only way di warai ke office lam hasor beri warai hasor tumi yang rakyat kenya yang sukulaiwan. Kita dah decide. Kita decide. Hagi ni new Long super decide dan approve ke master plan ni main dan dua ke water combined scheme the sanction ni kat praspa sampah pun ni letak kat sispa sebenarnya den yang lagi konti urma kita ikan ke bahas percang mereka ni ulah handai yes we are not the best but we are trying our best at our own level capacity jadi mula orang kuai ke jika kita mau pergi baik baik, klaim lagi. Ini orang mani usapai. Dan bu ada kaya malu malah apa kini kapra main apa main dulu ni election budek arja apa boleh. Malu malah jangan di dulu main dulu naik arja dulu dewan lalu ada dia apa. Orang ini belum main. Ane jika kuai kami mau ikut bidang pun bawa orang sini. Namun bahawa yang change the district, yang mang the district yang borong yang mang the state yang ini ikulan, wakil kita di big state. Ke sport sektor, ke tourism sektor, hai poro cipti wala na parang, ini homestay itu di homestay itu big resort. Ini so spa tu dia. Ang lakam ni po di buso jon miok krep miok kiki. Karena mana ada yang ikat pras spa tadi homestay lembaga subsidi bagi sarkar. Sponsor koi kedua-kedua kami. Waktu target yang itu by the end of this term, lakamun kamu tahu yang resort homestay sana jamu guna lembaga subsidi berau share nang state government kami. Mencuam tu mesti pada 5 star hostel. Mari si urban department jor board usti penduduk yang besar ya uai jadi belum meriak. Waktu tak cuma. Kau mau elak ni orang dia tinggal di dalam kuru-buru mau. Itu ke 5 star ko pertama ni bismillah. Amsali sudli 5 star murau uai po so sansnan. Yo man city go well equipped city. Yo man city go top ko matriarkat di dalam city. Kata to kajing percangi kang ino yalang yo ki. Hak jai ta hills ki man pun di potential mulai. Kami to top priority kampung nak ni kau no yalang yo ki. Duduk dia tu atau kamu dia ke 4 lane. Lalu ditanya di buah hidup buah tak cerah. Komandang cispaknya apa belum terhawa aneh. Buah kamu kat army kan dia datu. Is another proses ialah kucing kat kaman kami. Mereka kan dia datu. Nanti kelan kucing dan itu naik kesan ini kucing datu. Right dedek. Iyo no cikri tahu. Iyo no ibu no. Dakot ki. Hanya yang samsi yang mesin di sini gini dah. Mana yang yang di sini orang? Karena ini mesin yang yang untuk yang man di sini. Ngayu anu kena kontrol berab yang wakil Fortuner, wakil BMW ni tim di sini anu. Ngau orang ini apa yang orang kena kontrol boleh di Mercedes, boleh tak dengan BMW ngau sama-sama. Yes, we have got a fighter in Keraman. However, lagi Fortuner di Krisagor, iyo sama-sama. Untuk sini. Hari buat proses percaya lor ni kami upai berdua tias kami tebai. Hei tahu kamu kiuman kau tanya. Hemu berbang dia. Nilian yang na
Senyawa yang lebih senyawa kamu ada lihat serang bang baby tuan. Senyawa jelas naik senyawa jerong baby tuan. Wow yo ubok mo nongrin ya kani ke jauh. Kau ini wang ngapok ringum jai dia ke yogi. Boy ciseng ke sini ko dejo example gibru gedong bidan kani tok ke boro yang bidan dia. Kau ada sak lagi pau tulis sen dak tu. Haongan ni kasi ngam inya ni wang ngau le lu pro jai. Entok. Kani tok becing job yong lang yong I bro. Ngai ku belai na dok ku da penyo yang ni skim. Nelen yang district council. Ku belai lagi dong ni kemat dari di por. Ki pa yo dan perchang ni dia lagi. To boy ye penorlong. Kani tok becing job yong lang yong I bro tengah cima yang ni ku 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 belai lang yo bro ku den tentalang. Wong yang kerchan nang curut-curut pangana ku belai na dok senjuk ang rambak cnom. Boleh jauh solusi ni isu nak buat support. Isai malang ni repair. Ngai ku belanja ni dah impor. Lembai kecil race ke yang ki, walis ke yang ki. Nang ya obor nak kau nang nikmat. Teni ngaci mai ni ke kebu gani tok kamu ngeni tok ke jingjok ke yang ngah Henry ke jingjok yang lang yang I baro. Keni penyo magadak yang kecil ya krek lang ke yang I. Te yo I pengolong. Wai yang ni umonong ni. But Henry kamu jo onggi ke kam tok kut kedukat hiwai monong rim ni. Henry ke kam go tok lak man go berat cekna. Henry ke UP ya ke jing serious ke yang ina kalian ke yang ngau MLA. Nedian yang ke department, nedian yang ke sorka, nedian yang ke district council. Ke jing serious ke yang I bat ngangai skema ku belai yo kontraktor yo ya kini ka project. But Yuluti yang kamu ada yoi ubuk record ni oleh yang cina record kamu akan niat tender to katayin main ipor yang kata pendebu art house so benai bangga ngamem artetino memang artetino ke capacity yang new contractor ngai Yuluti wong cina record pendebu cua art house so benai yang ni kaya kata kecil kerpat kecil Yuluti yang mana Nei ba kecing terang kecing anut yang I betul yoi secisin keni ke yau yo wan biang kita ki nong chong yau ki pli ki nong chong yau bu chong ka yau tu me hedon me kesni lekat itu sistem su bai ki ye ka bai renew man la usnen du kecing yo luti betul man da dek ketika yau yo biang I wan chong yau ka dengan memang ketika kamu meni yuluti ada kecing yang krek lang yang I warok kamu dia krek kat ni bisnan yuluti yang krek lang yang secisen yang pendek yang ni yau hekor iwa biang bat nang yo jing toy inong song chnong yang terilung cang tiang ke yang ni kamu nanti pini kok keni ke yau hosnem araja khaar desdangika tenai dau kamu ong ni amban dia ye wachadin Tehti por dedek yogi malumala de keni takkan de yobi yang gini ki bade ye nya don ne keski malumala de jin pelut heni to malumala de subud nalor de e donor tehti por nruplur le paudela rengkat ke share yang district council manda de ne tu perchang yang iga ustad de e yang idang ke poisa jengerak yo kontraktor e yang sekaman rupau tamlak ne tu Lada kini ka mulumala awak hanen tok ko dada invest ini tok tepoy ke kamu nyapro. Teman dada mana sangat ini ke krek kadang dia ada pak yang iga re-estimate. Dari estimate yang dari hadok wo pendek dia gani yau. Happy for the sanction amount depoy go kamu arpang dukurtan. But hadir mendapat tendari depoy ga amount arpang 1 crore point rupau lang. Dengan itu tender madu tender kini ke total amount yang menjadi jauh dah perlu di to 1,000 plus nyau depoy ke melumala cegeli pau aku. Banyak kuah assure ya kinong cenong yang ke cenong juai ya kinong cong yau yang ke district council wato open sanction dan ini yang ke project
the check ile ya kacing klan ya ke strength yong kini ne ba de yoi gidi ginar to the slam de des bon gidi support le tu de ile foundation bon gidi ginar tu de de house slam te yong mo thang pi boy le ha kacing sa ke yong ni de le jam le sa Henry kwa openai di de plai de NIT wo one check ye ke strength ya kacing klan yong kini ga yaw le benta ke safety ni yong pinong chong ya kada egi report hadin wer egi report kan kada yo in chnai full estimate nei benta wo pendek ye kini ga ta kam ong ne unity ya wa sachi sen lang ba ka jingi kre lang yo yo ga pendek yo yo wa ka ni ga yaw in yang ko sachi sen bo mo nong remi ya art ligi project ko wi to ka ni ga yaw musiang ko art to nei benta kini ki different road project MD improvement construction but kam ter lagajong ke jing kam hapo ke juai constituency ke yong na ko da khanjo chaka san phau pro ta hakani ke san phau pro to kwa apiu khana yo tipi ke break up malumala hei hakani ke san phau pro da MOT juai bypass yong I wo waro ne yang chnong juai dang nodi na do na yingking mentru nai ke hado wami hakmat eta halat college uni le muka mali point ar nya kilometer tamjo le usorok UM hasalaro heta le dio binai tu chawa che tu de pun biyung yumi kat ni tade em tu usorok khendau kamong yu pat carut kaman kat ni utu le de penyok sanction ni bentau penchnau wo pengi o chadu che tai chimi mentu chamoman che tai udapat chadu ka so point ar san kilometer dan meta heli de emen disorok ki watok ha chnong yalong ki wasnyau komen okhanai ki nong chnong yalong ne ba chnong yalong to deman ke chnong gobi lu wada rimba kwa yew ong wada do skiat ya kataka jing mentoy hagini ki snem du de tene te daw la pat ye jing em kam yong kala yo skiat chibu jing em kam tham tam he jing to lu ki sepe tene te daw hakani ka san phau kror ki nei benta ka chnong yelong da em kamba phatwi point pra kilometer nei benta yong ka chnong yelong but hai jo ipor le la de e dukat igilok la da pendo e ka chnong la jong la yang no de liwan te ye ka chnong mukla la da em nei nei benta wo penget penbai da em chua bat kam jo le in srok tume da em kamba nyau point san kilometer ka chnong miriang le ko mi ka chnong ko man ko em kam ha kham tam ia chnong tuai to maximum di jor lene di jor di yo I to na chnong miriang tade em kam ba I wo yo I de jet bahagi ti kisengke tane menta ka chnong miriang le ne menta ka internal road yang ka chnong miriang da heni de em kam ar point san kilometer internal road bat kam jo le I tiba I to I em kam kuntu penrong I kinong rep yumayagi I ne ba kinong rek yong I dan yo I giluti kisengken yu bahad no miat open poi yaki mar rek yong pi jadi yaw pi hat ta goi ga yo ko ke yong pi bat kam jo le ke yong pi nei te daw the sanction ni nei benta ka surok litang ko tai go sia pi ye pi sia na ni riang ye pi sia na mod mai kani ka surok litang go connect ya ka tai ga litang ka tai ga penthor litang che tai ko em ko wa mengwat ya kani the sanction ni kama r point pra kilometer bat kam jo le ne benta wo connect ya ka madur thme chakani ka madur khen yo ong biseni go mi hado ITI ne ba che tu le de bon ba kham tam ti ba bon ba document ne ba ki perlok juai yo nga de bon ba ti do che thau che tu te ne benta yong pi le kwa khanai ki yo tu sorok le de sanction ni ka man 2.so kilometer but yo tu sorok da chnai hakate ka specification ko raben ko man kamu highway untuk di ko man ki internal road dan hi ko panek ko pen ku ya ka yo tu pat ya ka connectivity yong ka juai konferensi ke yong na te gini to kita ki benta ko de m ha ka ni ka san phau pro te ham do men si ni gitu dum pem pen ni pertu jakat tele ne ba de tipi tang as nem po em lagat kita de yo te mau do men sin pi
ya gitu lek lang cibun dibentar UDM haki proposal UDM haki pipeline kamu mangkat teh tahu inaugurasi wawai mentuto ya ke Circuit House ke Circuit House ko ada sanction yang di Islam ko ada alkro tam takama di UP ke Circuit House lene ke district yang ito yung ong gawin ke district ko warintam hapo ke state ke halaya yung ito tanggal dapat yang Circuit House yung ego wan kiriu pau mak nakalay yung ke state nakalay yung ke pertai kat yung wan yang Circuit House yung dayo do mensir tanay tay daw da yo sanction ni di Islam go dadap te mentu ke ski inaugurate yang katay ke annex building go thumme jan man dadap ni yo yalai cita yo ya yo bibon ya katay ke building go thumme yung ke Circuit House te chimala ini kabu kat em lang deputy chief minister yong i kamjo da em lang secretary yong PWD ini joypor usi ini da penting yang ada ni tidau kumye gai kai myo wan tengah kwa tempat yong deputy chief minister yong ini ba em serok hamtam e jingeto wa katai ke Circuit House wa em serok wa yiu penni naiti na ko petrol pump wa mi bai hai tai ke Circuit House Kenang yo pensuk ngapa wai dipat ba raya i MLA bonse ira penemkam ta unity ka dem nang secretary le perpa da ju por na to i penjo sanctions yo tai memelumala dan cina estimate gati unity yo perpa ya ki le yo yarap lang ni penjo sanctions yo tai yo pensuk yo lai upsia le ne mo u negeri so jwai yo i da yo bada da conges lepa cibun yarap ko ya ka traffic apo so jwai yo i dakwan ya di gun emini ki negas ni gum em le lang ni ni tang ku dedep khut tender ki dedep alot ku to sugre kateng ni to LMTT road nai tai na po LMTT road na do na mukla ko connect ya kanang ba cedo cetai cependong tu ber kani le ko de yo sanction lamba na PMGSY ko de poi hado khatsan point EV kilometer ha ke jing pelut ke arha pendekro dan ni lagu de put tender ko mi usnem thmi ikre mandi ko sedang ko arwan to ke jong ksap harang road ke tai de surat ko connect ya dia kata ni tai na po naniriang nawa na tu ni na linya ga tai ke snom bo yi lo wa ni kenang jong ko em surat ko connect ati na jenang jong de chnagi Tanay inaliang yung impu em de yung sorok le na ito na benta na ito na chiliang na ito hado halat mo demay unile udah yung sanction kaman 2.1 kilometer haka jing pelut ko nyaw 0.2 crore kanile ikre ni sinen me to udah stang bakam jole na benta di perlok na gasabak muswang wa punti biki to na benta yung tila de yung sanction lang ba na RIDF naga Rural Infrastructure Development Fund dayo ay kamadle krore nay bentawo penchna yo tu internal road yung ki main road yung ki walay wo sia sa chnong yung ki wo penhe wo pensuk ya kalay kawan hak chnong yung ki but kini to bi ku the debt sanction ikre wo stang tamani usnen kini Baik kamar TV ngam ketua dia kedau dia bijuk mai bijuk kamar TV kata ga tourism convention center le ko kaktu ye le ikat ye la ye pun smart la yo de nang wa upun ku ya kakam jengok ke yong i hapo ke konferensi ke yong i te sebi ke kubor borok nya sukwa panai IDM ke jimut ne yang yo sorka ne yang kamtam ne yang yo ka health department ini bedak kawan approach ki changa ni benta ke jing kam ni ba jo eklam ni por da em yung jimut yang ke sarkar Meghalaya lembaga health department will set up ya nursing college ha ke district yang ini teganile profesor go de lai chama yoluti jingwan yang nursing college virat ke cibun ya ki kontrol yang ini go em ya ke jimut go pure bat kam jo le upun ku ge la yo kam yo jam ya ki kontrol hapo ka konstituensi bat ke district hi urok ubi bat kamu TVP de yo bijan kamu mangkat ni yo ma kecing sedang
Yung kajingkre na ibenta ka Meghalaya Games. Buon nagipati boy mems nga toy kata ka Meghalaya Games. Simple ang may kata Meghalaya Games ka one day like kiya gisini. Hanray to kanay. Kajing one yung Meghalaya Games to kajing kerkuba ya i. Kamtam ya ka sor juai hi urokowi. Diba? Dahil mo one ka Meghalaya Games. Kamu man kate. Nanor wo yo i infrastructure do thame. Iya do negas ni swimming pool ha sor juai yong ni. Dahil mo one ka Meghalaya Games kate de yo i swimming pool do thame hakiang man ba do sang chna kamu man kate. De yo i ya di tennis court. Hai ta hai ATS artli ki tennis court do thame. Kiu do sang do chna. Kiu man ada kuning Meghalaya Games to nga phi. Wo pen kam lang. Lene kiwa le kata kasat ni bentau ya leki. Rengkat kini disiplin, ladang di boxing, ladang di athletics, ladang di football, ladang di football yang iga madan, dari per kamu man katai. Nei bentau wo brush ya ketuga carpet bentau ber biang yo rubber yo wan biang ketuga ka jing smooth yang ketuga madan. Rengkat wo pencenai di college, di school, lada jet kedua, lada dasi ke pancana, lada jet di lada piak di warok. Pendek yang dari themme. Pendek orang themme warok di school, di college, di dorbar hall. Untuk usuk yang dan Meghalaya Games lada sanslen la di le sendon ya gini warok. Henry Dewan Meghalaya Games kamu man kat ni. Yo transformer, hai tahu betul yo transformer themme dia transformer themme yang man kate. Wan Meghalaya Games. Di pipeline di MD bentah school memlat water connection. Wan Meghalaya Games warok atau dia water connection. Teman skip to kejing kerkuba ya i. Lengba kejing wan yang Meghalaya Games ki approach road Chicken Venues warok dia i pencina katu tai wo connect na selorok yang stadium wo tebian dah. Dia wan Meghalaya Games dia atau pencina dia tumi. Usorok unando ini na CS wo connect yo bypass setai. Utu la dia sanction ng mana Meghalaya Games kate wo connect. Nanong pare bypass utu dia sanction ni kamu mangkate. Dunaya ka lepau so pau crore minimum ka investment ko wan haka so dua yo i lembay yang Meghalaya Games.